twari gukina ntwe twakire tukorora abagusiba bere bakurwana siasa onyonka na nyachae bari guchiamo ake ni nyachae ko twari party ya abagusiba tukabanga twachiramo then later on bono iga currently ntubwate abasini yari ndatebenga bari gusia ya itobona abaraye bane gusino no igavana Simba no Soro abakuru different political divides nande bakurwana batabwati unity so ngigige gotorokia digere linga agapati nkaro gakoro kunga chap ka Alfred Mutua ya abwate party yae tabwati MPs lakini ne igare cabinet abwate CS government ya bono iga. Imagine what will happen abagusi tware wocha amotoro tutuare party ya twins au much bargaining power toratware abagusi bare gatubwate Nairobi abagusi bare gatubwate Nakuru abagusi bare ngabare bono gusienge mabono iga. So abantu ababandi bono abumwa support yabagara ko rumata ari ODM abero ODM sana nje tindi member ya ODM I'm sorry na goto kale 2728 by the way. What happened is that abantu abandi bako ekabaro cy'abagusinga tore mara kabere usoro ekabaro na Simba inera y'abantu bandi ko bigoro ngati abavinyokanye irire batobage batoma tuise wocha amo tutuare party yemo muntu tayo ora igno mu siasa ya Kenya. So the first thing kiringa ki ai Senator Kemwa ano musande bwe governor onyembo kamanya inde whatever but I think you are in the talking terms ibona tate bibu in good terms singa ki mheshimiwa governor nayo senior editor ya iroga iga igoto tageto mu busi achamo asabone iga umuntu tugwato tagete national police utatekero kibura siningo morara nega togosoki na asko bochi bosi ari whatever akore ekero to kumuva amabagusibu ne group yemo toramo igo toko bateke serious na kiro moto Kenya ngima so unity nere takire ko bagawo igo chibuloga chiri cyabo Simba na no bale mando abandi barocha bali bago blog na Simba bali abandi bago blog Osoro yenda te yabantu babere ngaki ibe bachamo baiwana umatana nabasane bale they are not enemies but again twa kwa ngirike kwanda turunga political ideological differences asaba koragera korwa bona ndu twatereka kyo mugusio ndu koragera korwa esani yemo we need our party na ande party bono tubwata bono iga ne ibono ya sokire bono ege bwata national appeal ina tutukwa in one voice toram. I think Moses Watori issue network bono lini kabanga mundu mugayani bia mono gendera network yamba jigosireri Moses request naende thank you network yaone bwate issue request naende kabiro mayo okay tigatole